Assalamu alaikum. Trenutno se znači nalazimo u mjestu Hajlazi, jeste općina Osmaci u blizini Zvornika. Znači danas smo, znači prethodno smo dodijelili plastenik našem povratniku Huseinu od 150 metara kvadratnih površini i danas smo ga posjetili. Ovom prilikom želimo da mu dodijelimo znači potreban repromaterijal za sjetvu i sadnju koje će naš povratnik, ako Bog da, ove godine da provede. I cilj nam jeste da mu omogućimo znači, da on u ovom plasteniku proizvede sebi povrće kako bi na jedan, hajmo reći, neki minimalan način mogao da zadovolji svoje potrebe lične, pa i nešto da proda kako bi ostvario dodatnu korist. Zovem se Husein Avdić. Evo, donirali ste mi ovaj plastenik, drago mi je. Povratnik sam ovdje sa 2 djece i ženom. Eto, hvala vam puno. Šta da kažem? To ti je sekticid koji ćeš kasnije prskati kad budeš imao paradajz kasnije. Tebi je sad u ovoj fazi važno, znači ti si već, vidim dole kod tebe da si već nagnjavio malo jest. Ti trebaš travu da izvadiš, znači zbog korova da sprezaš fino jest. Imate ovo insekticid radar, znači od raznih žičnjaka, znači u zemlji. Ono što sjeći to. Jeste, da. Ja sam to sve mislio da kupim. Ne trebaš, evo mi smo to obezbijedili, znači vi ćete na površinu 150 metara kvadratnih koju ste već dobili, vama je planirano ovo da rukom zađete i pospijete po cijeloj površini. S frezom onda pređeš da se to zajedno. I ti, znači. Nije problem. Važi za jednog i za